Zori moi news ngai thatu te in zawain che bai vek ule vein hi July ninga sang ni le som ni pakhat thotan ni ania vein chu sipai doctor captain min mawan CDM azam thu hian bul han tan taila sipai damdo ina surgery specialist doctor captain min mawan spring revolution azom veta sipai damdo in som palina thok surgery specialist captain doctor min mau chu military council daudalin spring revolution atel ve turin mun himlama abik bomek thu siat ani surgery doctor captain min mawa soidan chuan sipai ten mi anman sipai damdo ina an hroite hi rapthlak takin an sema an soi saklum nuwa an soi sakna nu ma an thobo thina suepita aizonna sikula thok NLD member pakhat an soi saklum po amaya acid nenan lewanga thi ani thu RFA ashil ani Sueku police station le sipai duty KIA le PDF 10 an bai chauzel Kachin State Banmo District Suekua Township Police Station le nga batchi khoa police duty na post chu KIA le PDF tangkop 10 nizan July nili zandar som pakhat nu khan an bai thu Sueku PDF 10 thu su an siam an thu su a chuan zandar som pakhat le mini som pathum khan an kap tana dar som pakhat le mini som ni pathum thleng kapin mipuite sahim na ngai to in an hnung tol le a ral thuam lian le te mangin mini som vel anin kapa he anin kana hian thi le hliam an om le om lo siat ala nei lo military council in thuna ina ponglak nu hian Sueku police station le sipai son phur longvoi thum bai ani to a chungzinga voini chu an kuthlak ani thu Sueku township people defense force SPDF 10 an soi ani Kolin huna KIA le PDF tangkopin sipai motor an halchia Sikai region Kolin township chunga nimin July nili zan khan Kolin PDF le KIA tangkop chuan sipai motor pani bomin an hal chhevek ti siat ani he sipai motor hi ral matong lama om chanpui turakal ni in konglaka PDF le KIA 10 lolam bunin an bom kang vek ani mase he in kana hian hliam le thi anom thu siat ala ni lawa sipai lam chuan an mani puitur sipai dang an chale meka chuti lain Kolin PDF le KIA lampo in an lo in rin thu le anin peireng thu an soi ani Kolin township po hian ni tin deuh tho KPDF le KIA tangkop le military council sipai te chu anin ka brenga mase he in kana chanchin kim chang hi PDF emo KIA lam emo ina thu chu an siam chau lo chuan media lamin thi le hliam zat hi an puang mai mai ngai to lawa mundanga po PDF lam thu chu anga zel angai phot thin ani Minchian township a dalan mai chia vi hlum ani Mandalay Minchian township Suepo chun khoa sipaite report petu dalan nia an soi ma mia so chu mi tu ti sia loten chemin an vita nimin July nili khan athi ti siat ani akhomi pakhat chuan wa in July nili chonudar thumvel khan ania kha dalan mai chia kha chema an via wangin athi to ti in asoi min chian a hian gorilla polten dalante bitumin an thian fai thina ma se tunami hi engpol te kutthlang nge ani ti siat alani lo min chian a tho hian sunlun veng som pakwa anti boka military council teruat venglal administrator u awmu tan chu mi tu ti siat loten an kap an then ommi pakhat chuan tukin jingdariat vel khan veng som pakwana administrator u awmu tana ina siat puina lekha latur anga kalten silain voithum an kapa ma se athilawa damdo ina an hruai ti in asoi hetil thleng hi min chian zero gorilla polten anthil ti ani thu Facebook an post ti siat ani Pago sinso pu venga venglal hlui dalan ka hlum ani nimin July nili jingdariat vel khan pago sinso pu veng socialist kong som pangana venglal hlui u cho chu mi tu ti siat loten silayan ka hlum thu tol chung mi ten RFA an sil an soizel dana chuan u cho hi socialist kong number sari atanga parian na thlen lain anung lam atangin ral thuam keng ten an kapa atlan zela socialist kong number riat athlen lain adula an ka fuwa atlua damdo in an panpui hnu loka athi venglal chu ani to lo sipai general hlui utan seya hun laya venglal ania sipai bang dalan bon tak ani ti in asoi u cho tia ko u cho so thwet ka plum tu mi pani ta hi pago PDF te ani thu le mi puitengen na anga an ka hlum thu chu an siama military council sipai te chet lak theina konga lo toi om le tanpui zonga khosa apiang chu tumadim doi an ni lo tur thu le
chu tiang zonga telte chu tunchina mi puilama tangjok tura an som rualin lulul chua sipeite thlop zonga tel luite chu an nun na le an thil na ya mo phun an lak lo tur thu te le bompuak omna khoimuna po mi puite chu ala thai angbera in thiar filim turin pago pdf lam chuan hriatirna antar lang tel bok ani April thaliam ta nili khan pagowa military council daudal na kongzo te chu kap darin mi thanem tak an lo thi to a kha thil thlenchin kha u cho choan military council te hena a report wanga an ngai vek ani zuni somthum po khan pago region paunte township cho kong khua kholal u ang zolat tia ko po mi tu ti hriat lo ral thom kengten an lo ka phlum to bok ani ye kha khua military council te ruat kholal pa fa tha an ni Sakai region Sanlinchi township ye kha khua military council te ruat kholal le afapa te chu July nili chhun khan tha an ni mingthum mi pakhat chuan engpolin nge that engwang nge ti hriat alani lawa an tha tak kholal hi military council sibaitener in kopin contact na thok thin ania an ai ho thin an ti chu kan hria abak chu engma hriat ala om lo ti in asoi he kholal pa fa te hi ye kha khua le patei mongyu kho in kara tha an nia an ngonga zena nu ma a om ve ve a chu an thi pui ni in alang tuna chuan an ruang ta chu mungyu civil hospital an thlen pui to ani renguna dalan pahni ka an nia pakhat jok chu adin mun angai tu am ni in an soi rengun legu township yeita venga in zalal u aung thi hlain chu nimin pia tlaidar nga vel khan ka ania a hapui le abeng in kara ka fu ni in angai tu am ni in an soi ani hi leku township a kongzo te ming chin chia sipaiten he na report pethin tu dalan ani thu tol chungmi ten an hria chena wangin legu township pdf ten an kapa pakhat jok USDP party office kota traffic police a pion ku aw angpo anung zanga ka ani thu legu township pdf ten thu chu an siam an pani hian legu township damdo ina en kolmek an ni Suebu township a sarkar na thok education staff CDF atelte an na chunzom le turanor tu yuata khua primary school principal tha ani nimin July nili tlailam khan Sakai region Suebu township na thok education staff CDM atelte an na chunzom le tura nor tu yuata khua primary school principal ucho u tha ani thu tol chungmi ten khatit media an sila tol chungmi pakhat chuan tlaidar level khan tha ania adin chunga chemin an sarhlum ama hi chu Suebu township palengkhomi ania yuata school principal na arun thokni ina soi he tol thina hian engpol ma in thu chu an la nei lo ti siat ani Sakai region Dipeyin township a military council sipaitele pdf te in kana khan pdf le tol chungmi somli vel an thia Dipeyin tol chungmi pakhat a interview na hi lo ngai thla ila Sakai region Dipeyin township sapia chin khobul vela July ni khan military council sipaitele tol chung pdf te anin kapa military council lamin sipaitam na in le silai somso tak mangin an baya pdf lamin tukuli silai mangin an chang le ta atopa pdf lama mi somthum chuang an thia sapia chin kho in kana chungchanga Dipeyin tol chung mi pakhat chuan nimin July nili khan Myanmar now heti hiana interview a zona Dipeyin in kana pdf lam thi an tam thu thu chu mu ania mi somthum chuang an thi ti hi adik chi em channa odike atir phat chuan mi pakwa chau hriat ani chumi zana mubel mi pakwa nen som pariat an nia July nilia ruang mubel mi paruk nen chuan mi somni pali ani to a chumi nuwa mubel te nen chuan in an vain somthum chuang ani to he thu hi adik ti in asoi zona dang in kana kha Dipeyin khoi hmuna nge channa sapia chin khopel chundo chi le sapia chin kho in kara ani zona dang in ka thlen tan dan bo ruak min khilta che channa anni military council sipaite chu an lo lu ta an lo lu thu hriat ani chuan khochuga tuma an omngam to lo khochung mi te tomna mun chu lai puin an kapa pdf lam chuan an lo chang let ve boka chuta chuan sapia chin pdf chau ni lovin a chevel khu a pdf te po an tel sapia chin chu an tambera khodang chu an tel ve ani zoda dang tol chung pdf te che chiat na san ber kha enge dita ang channa a chan bera chuan force lama anin thlauna chu ral thuam lama ani bera anni lama chuan lai pui puak rangin an kap char thaya amun ma in dona tol zola zirpo ani thai kaini lama chuan alei zol top ania
anni chuan puithiam school pakhat lu chilin tan hmunatan an hmang ngala kaini lama chuan fil ruak ani top mai engma in phenna om lo chu wangin thile hliam kan tama inka laya hliam chu eng ol ni lo ma se inka zoa min ron nor le nuwa hliam tuar tlan thailo tele biruta chu an kap hlum deuh vek zona dang thalaka kan lo hmuwa luka fu ang chi te kha chu tianga ka fu tok te chu engzat vel nge omang channa indona ka hlum chu pahni thumbak an om lo abak chu an nor na lama an ka fu deuh vek an ni zona dang ruang te chu in phum fel to em channa ruang chu kan hmuna pianga kan phum ngala kho chunga om ang angin kan ti mai mi tamjok chu an tlan sedeu vek to a zona dang tuna thunaina la tu military council sipaite an la om rengem channa ola omreng July nili chunlai thlengin kho chanchin an hriat ang zelin PDF te omna hmun lama sipai intirin an la nor rang mai zona dang military council sipaite lo bailet tu tual chungral thom keng te din hmun enge ni ve channa tual chung mi ta chuan engwak an nei lo tual cher tukuli chau an nei annin tukulia an lo kap chu sipai lamin puak rang chi mai ni lo RPG le mortar mangin an kap vak zela chu tiang chuan mi pui om khom na nia an hrian hmun chu mortarin an kap thin hliam tamjok po mortar mu sipera wang ania silai mu pa ngaya ka fu mi pahnih thum vel chau an ni midang chu mortar mu sipera hliam deuh vek an ni chung hliam tlan son thailo biru chu an va zui laya an hmu chu an kap hlum zel zona dang ahma in hetiang hian thil a thleng to em channa helama chuan ala thleng lo kholaya om zanei lova civil mi te an ka hlum ang chi chu a om hetianga in ma chona thina chu ala thleng ngai lo zona dang hemi thil thleng chungchanga hian mi pui ange ril hriat du channa kan omna hmun le hmun danga leilung pian zia hi a in ang lova tin han beile theina kan nei lo boka rilru in kan beilet ani bermai chu wangin hei hi nakinata na inzirna tur ania hetianga in ma chon lova kongdanga bai angai dipe in PDF po hi training nei zo hlim hlol le in tel khom thamu mal hman lo an nia chu wangin mani lama in puwa chana fam kima om ma chu in ven bak in ma chon emo in pomchil ang hi chu thleng lo sekati ti in achang ani kani khu atanga tlan chu atumte military council sipaiten ka an vo Second region kani township chunga khosang sanga military council sipaite lutin in kul antum hloma khua sipaite an lo lu don huna tuma atlan chuak lo tur le mani khua chu san an omani chuan ram hnoi thlenga uma an ka tur thu hriat ani kin san pia khomi pakhat chuan an soidan chuan engma an tilawang kho chungmi te himna tur che in an duty ang engma athleng lawang kho chunga chi om ro u ram hnoi lama in tlan ani chuan fir fiak ti in kan kap zui zelang che u ti in an soya ma se tuma an omngam chuang lo chu tianga min thlem an tum mai ani ber mai ti in asoya kani tangsipa chuan in kana ala thleng renga July ni khat po khan PDF le military council sipaite chu kane takhwat tane butalin konga anin kapa PDF lammi pali thi in mi pahni an hliamani tol chung mi pakhat chuan maumhla miau thwet tia hriat CDM zom zirtir tu pakhat athia hliam tok an omnual ti in khetet media a hril July ni thum jing lam dar kwal emni somli panga vel po khan sipai lamin lai pui ka puakin chena in pathum ka fu in civil mi pakhat afu boka tundin hmuna kani tangsipa hian ral tlan mi singthum chuang anom to ani Myanmar ram chunga ral tlan te tan Save Burma Donation Market Festival New York a man ani nimin July nili Independence Day ni khan Myanmar ram chunga ral tlan te tan Save Burma Donation Market Festival chu Support the Democracy Movement in Burma SDBM hoi hotin New York khopui bul New Jersey United States a man ani he market festival a hian UN lama Myanmar ambassador u chomyo thun le US ram chunga Myanmar mi le sa omte chu kalin anvatel hlom ti hriat ani donation festival masa April ni som pasari New Jersey a neya chuan US dollar no chuang mu in za somnga chu CRPH NUG hne na hlanin abak chu CDM support hole ram chunga ral tlan tan hlan ani cholkar ni kalta a M Hearts St James Church atanga chanpuina mu US dollar singthum chuang chu mun thuma thenin NUG CDM le tlomngai pol then khan hne na hlan alo ni to bok ani chu tiang bokin Japan rama po UN Japan pol chuan nimin khan Myanmar ramtan tholom vebur khon ania Myanmar chiat noi som pasari an mu thu hriat ani
terrorist sipaiten thil an rule ta nimin pia July ni thum khan kalemio pia lok falam township huam chunga falam kong om na chang webula khuwa inte chu karchia in military council sipaiten luta bungrua anruk sakti siat ani zalen media ina soidan chuan heng kho ate hian terrorist sipaite an lu wangin mipuiten sahimna zongin ram hnuaya antlan selhoma antlan siat hlanin khuwa inte chu karchia in anthil thate chu anruk sakta ani tunthla July sanghni le somni pakhat chung hian kalimiawa mithi William Tozat July ni khat khan mi somni paruk July ni khan mi somni pathum July ni thum khan mi somthum pathum le nimin July ni li khan mi somni pasari an vain mi zale pakua July ni khata tanga nili chung hian William anni Chin state ta covid third wave chungin mi somsari an thito Myanmar ram state sang zinga re thaiber Chin state chunga Tedim township Tonjang township Falam township Hakha township le Thantlanga covid third wave len nu mei thatira tanga July ni thum thani chung khan covid-19 positive mi sang chuang anom to a mi somsari pali an thito ani ole khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thak the chu ania ngai thatu te hin zawai chunga lom thu kan soye